Sar. Wapan kelengeran terpan ngelatona soal. Ada apa, Mat? Cegi buru semang kedepan nyaman, Mat. Ada apa pun melaki nasi goreng, Wir? Mabok enjong, mari nyeram jong. Iya ya, Pak, kibur nyeram bek kok ya, Pak. Kok ki ngatonas geluna ya? Iya lah, Pak, tuli Pak kan mangkat, Pak. Mau nyeret tonas. Launan ngas tete, Pak. Mali ya kana. Iya. Lihat. Bah, mabaan, Wir? Anu apa, Ban? Biasa dul, ngelatonas. Sampai tidak pakan dul. Ada apa pun melaki nasi goreng, Wir? Hahaha, cakep banget dul. Tangan nih kakak nawarnya dul. Turan juga meko tabu sakit ya. Berabon tuh anyok. Nyamannya apa sih? Bah, ben mak kemiji, Wir. Sing akun bere lor telurna. Ji berit. Apa? Ben mak kiparnya juga metos, dul. Setia laja menau, dul. Ada ya? Tak pertanyaan akaran. Gila Cina. Apa jangan kakek? Bah, Wir. Aduh, kena tak lah. Kelengerongku. Ayo, nak. Aduh, denger kena. Mat. Udah apa, Nom? Ya, Jong. Kau minta tolong, Jong. Ya. Nom sawi lah. Ada apa, Nom? Tahu ya, Jong. Kelengeran mendadak. Belum lu koki ngol ke laksar mun dia. Oh iya, nyaman, Jong. Iya, belilah. Aras selakaran mun merengahkan pasar rokok. Para sore tadi otang. Padahal mun otang apa yang krempeng. Daya. Sar. Wapan kelengeran terpan ngelatonas wah. Buh, ada apa, Mat? Cegi buru semang kedepan nyaman, Mat. Tahu, Sar. Temu ropu mai pakai ntar ya. Iya, Mat. Kentar, Mat. Ayo. Pak. Benar apa, Pak? Cegi buru mang kedepan nyaman, Pak. Iya, Pak. Tahu ya, Congki buru ya kemidin nak. King bingko lebe le, king pun tak dingin lagi. Tuh, Mat. Belum kole me. Pisan kapir kok, Mat. Abu iya, Sar. Padem lingko ya. Ispiasan belum kole. Lu Jong, Mat. Kentara ka kisongo. Toko king cepuk dina. Oh iya ini Nom, biko ki kentarakin kaki songot we. Iya kalah tulis. Tina gelu Jong ya. Kok ki mulia. Kok bulanan di janjian sore. Jaga ya. Tina kok marin mun lamare. Kok ki abali boleh deh ya. Ya. Iya lah, Nom, tulis Nom. Kok sih lu kena bapak Nom, bisa Nom. Oh iyalah.
Jaga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, pakai seongot ya. Oh, biasa bening petapaan bener, oh biasa. Tuh. Tuh. Pak. Arah apa bun, Pak? Iya, Pak. Pak. Arah apa, Pak, deh? Hong Welaeng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Boh, iya kisongot ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Beda apa, Jong? Sawir ka sosopan ke? Tak langkong ke teraki. Arwah kasosopan, Jong. Arwah kasosopan nyerong, geng. Sambil mapasa kami ben seromban jangan sawir ya. Kita mau yakin deh. Anak perjong. Tahu nih ke? Temun tiba-tiba temun ada nih ke? Lena, ngalena. Sana ngale, ngale jong. Hong Welaeng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Arya kasusupan nyerong geng jong. Arya, agen jogen bapan deh. Lu kali ban. Kenapa nih sampean mak masuk ke sawir? Iya kipura kami ben seromban. Nengkan pereng. Keluar nih. Enggak keluar mari kok. Kau juga keluar. Tegulek. Tuh. Tuh. Penaing cuman. Naing. Oke, ke? Serang. Jaga jauh. Wah, ingat lega anan roh. Laksan roh. Jaga ya. Jangan marah lebar aja. Keluar ini.
ndak keluar sampai paksa kemarin. Teku Jong. Jong Mat. Wah. Aing. Pasamboy ya lewir. Cak gemian ban seremban. Mau di tempat angker. Aku ora pakai istana jin. Arwah kedua sini sob nyerong geng. Ben ka jong laksar ya. Arwah tepak kapatau kuna kan reng dimna. Pas ke ngai tang cacare ya lewir ya. Tapi walaupun kita ya beda alam musuh jin. Mayu kita saling menghargai. Cak kami ban seremban. Karena jin ban manusia daripada makhluk tanah Gusti Allah. Kaya nga ya. Yalah. Ayo pas maleng tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat kadinto tretan ngereng kita payakin bahwa kita hidup di dunia kadinto memang berdampingan dengan bangsa jin. Ngereng kita saling menjaga dan menghargai antara yang satu dengan yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin.